Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Joint Action Committee ke bakin thop ya kasnong umkiang rata cera dona skor dona umbulo pertakuna kuliang borsora hadu tongseng kila shimnya ka rai ban pakhang yek surok ba National Highway 6 ke bakhalembu por yakani ka rai pakhang yek surok ba ke Joint Action Committee kala shim ha ka jingelang ka balalong ha ka khat santri ujleu arajara arpusau ha community hall umkiang Ucaman jong ke JAC uma lasting pala ula pentim baka sngis dang jong ke jing pakhang ni ke surok ba kan long nado ke khat khandai trik ujleo kata ha ke sngi balang nado ke por hnyo baji minstem kikali ki baka JAC ka sha banyat kilong tang ni kikali kit nong pang le ni ki ambulance kikali shipai badro kikali jong kinong tho khubor ka jingpak hang ye kani ka surok ba National Highway 6 kalong nado Malidor hado tongseng ka bahap hapo ke elaka Narpo East Jantia Hills District ka Joint Action Committee kala shimru ye ka rai ba kani ka jingpak hang ye ka surok ba ka bakhlembu por on weng tat hado ba ka sarkar lingba ka NHAI bat ka NHIDCL kin shna pendep ye ka surok ban maramot ye ki krem ki kro hasilen ter jong ka surok National Highway 6 ha ki thain namchiang bat kumjuru ban shna ye ki nala ki papaka kumta na kaliang ka Joint Action Committee kala kintu ya baro ki pa ba nong song snong kinong leit nong wan ban ya snok ti lang ha kani ka jing pakhang surok halor ka jingle kuman bat bam khen snap ka sarkar ya ka dong ka thain namchiang ha ka ban penbha ya ka surok ba National Highway 6 kasih kesan terus nagaliang ke JC jong ke depan penhun jong ke depan ngilisim ya kerai ben pakhang senong kene di pas ini kalau tadi ke indefinite strike no di pas lagi kene kem dan kuat kala bande sitiyo ne artiyo ngin pakhang be kasih ke kendai trik namar ke jingra jing kum jinong ilam namar ba ka ngaliang ke sarkar ka kan ya uni usrok na ko por nilai akran ban pembahaya uni surok isik nadu na tongseng hadu pemelidor hadu mentah iklan lei kalau bujing ya upai ba yang lei yang wan pe mentah hadu pasi mentah gila sa jam hang ne ke traffic jam indon sarkar bawan pe bawan pelai ya gini ke jam dadali ajung nikum kena lang sunong tolong ba isa ina hadu kata upai ba kamtam gende National Highway ki ba wan hadu peniso kinong lei yang wan hadu na Mizoram Tripura Assam terter apakiwan hani kirsa kudon basa kudda ki ado arsi laisni mentala pasi kene je sakut kene golong kebuji golong peleran ya ngikum ke state me khalia ji tukum ta dalian ji ngikum ge jesi gelesim ya karai kan ba ka sarkar kam marmot ya ne surak ni dalian ji ngimbeng ya kene ji ki dengi tan adu ba ka sarkar kan marmot ya surak adu tongseng adu pemelidor ngila banweng lada kinu kun ngimla ban pediang lada iwan ban yikundu pergi lada kim marmot lada kaskar kawan ro lada kam marmot ngimla ju ban misa ya kene kijing ya jingkung pai ba jong kene than border mar le rong kumbang idem desu ke benta jong ga mekhalia ini den jingi sebab pala na ka por supor ngi keren pai menta ka gaya na pedang surok saya lada tang saunu yu bena julai lese kene ka surok kan setubano hukum ta nga delia jong akung chairman jong ga Joint Action na kerpat lu kumju ya ki nongilam senong hapok elaka jungi bara par kumju ya ki paiba bara paiba jong elaka narpo jungi bakin di sama banini paiba pansim mentalang par kumju kerpat ya ki driver truk par ki truk anor association dan ki kunhun jo truk association bakin pentip sakit man lagi driver truk bakin ya trelang de benta unus baringi kum ki Joint Action rang ba ka sarkar kala ban siutu ya ki jingi jungi kum ki paiba ki nong yak nong ye ni yang yak nong ye nang ne bar kumju ya ki truk ki kali duduk ki barit ki baria ki bayat uni usrok takkan nginten kumlesi liang yang kamu sekretari yang kecesi ya dia rai ni si di sini karai waktu strike indefinite strike ba kebem de ganu nu bukor la ka sarkar kamle agi welcome jito wagan ni kecing yang ilang mai haga wa ito unusrok
ikam kani ka dong nam chiang i long ba ka sinjuk yang ha snong ka jong som kom ti yang rang ba snong im yi do like ka nu ka jing kerpat yani usa extra yang ye sedang kan do kan ditrik kon nyau je ka para lang ye ki pai ba ga po ka narpo yang i ro bi bo sa ba gi usna tilang wi kre lang wi na wi oman ka jing sup ba man ko serom ba ka not isi ro bi to ni manu nasional wa khmat do ka jing kam hauro giliang kam te nga naliang nga kam sekretari yang ke JSC nga khut were gi pai ba bai san ro gi nang song song ko ma po kadi ke JSC yang i wo mi pai ba ai ka khar kan de drik na do por nyau je tang ni ten polis pon no ta chra ngai ke jingkersan ko ba pura habu de batan ka khang sinong jong kan ka JSC yang jisha kan ka surok ka de bulung jong ka atli ki state lai ka kam tam ka Assam Mizoram reda de i pek ne kolong jing yang i kum kinong sang sinong kam tam ki we pat ki state badan ko kan ka ri ki jong ni nga kum romba sinong ga jingkersan ko pura habu de batan ka khang sinong jong ga JSC ni skem ba kan ka jing khang sinong jong i kum ga JSC along ko pasai so please Mbak senang naliang bosra neto mana gitu hilang wa khadi nilem ngi strike wa yo nusrok wa dadu tongseng wa do mildor wa wasi wa do tete rengau kaum rumah senang le yang tersan ya kan ngi strike i wa klem bu por kani tai te ten play sipol hentam ni rumah senang le bilang ini buat di record nasional play sipol Akam teman ba yang ke dalam siang lenu cerman yang kini dalam siang ke wakobare ki kaso asan di sunong na do tong seng do bledor na kerchan tendi telon ni ka jing temu yang ke JSC ka Joint Action Committee yang ki het sunong na do tong seng do bledor ule ye ke indefinite strike upersha ek sarkar hanar ke jing si yang surok i kam ka dong ro dik bai ba sini i punyo ya ka jing teling i yo kerchan nga ketu le ya ke ka ro wi yo kerchan go yo punyo i ka bor ke sarkar yo pencekrek ke surok hapo di por kamu bukrek ke i yang tili वंपलाई देगी नो गरी सरकार तो अब यही बात करेंगे कि रोड अच्छा हो जाए तो सबसे बेस्ट है हमारे लिए हम तो खड्डे से बच जाएं ये बात है हाँ जी हम भी तो परेशान रहते हैं अगर रास्ता अच्छा होगा तो चलो हम भी सुकून से चलेंगे बहुत बुरा हाल है रास्ते का हम लोग से ज्यादा तकलीफ तो यहाँ का लोकल आदमी के लिए तकलीफ है किसी का कोई बीमार हो गया कुछ हो गया उसको हॉस्पिटल में जाने के लिए कैसे ले जाएगा हम लोग तो तकलीफ है बिल्कुल हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं हम लोग तो ड्राइवर आदमी हम लोग तकलीफ झेल रहे हैं हम लोग से तकलीफ तो यहाँ का लोकल आदमी का ज्यादा तकलीफ है कुछ हो गया उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का कितना टाइम लगेगा इतना ब्लॉक पे कैसे जाएगा लोग इसीलिए बंद करना है तो टोटल रास्ता बंद करके एक हफ्ता 10 दिन के लिए बंद करके रास्ता को एक बार बना दो तब ठीक रहेगा सरकार से हम लोग ये मांगते हैं नहीं जब तक रास्ता नहीं बनाएगा तब तक गाड़ी चलाना बिल्कुल बंद कर दो बंद कर देगा बंद कर दो तो ठीक है डिक्लेयर दे दो पहले इतना देर से रास्ता बंद है हम लोग कोई लोग गाड़ी वाला हम लोग नहीं आएंगे रास्ता पूरा क्लियर होने के बाद में हम लोग गाड़ी चलाएंगे हम लोग तो ड्राइवर वाले तो हम लोग तो तकलीफ तो है ही है हम लोग से ज्यादा तकलीफ तो यहाँ का लोकल आदमी ज्यादा तकलीफ है किसी का बीमार हो गया कुछ हो गया और उनको हॉस्पिटल में कैसे ले जाएगा ये तो ये सब तो कोई देखता नहीं है वो लोग कुर्सी पे बैठ रहे हैं उन लोग का अपना ध्यान है हम लोग को लेकर कौन देखता है बस यही बात है हम लोग का थैंक यू